салом дӯстони меҳрубони ман. Тавре огаҳӣ доред, 2 ҳафтаи охир мо қуръакашии худро барпо накардем, аз он хотир ки хеле ҳам серкор будем ва шумораи онҳое ки ба мо ҷавобҳои худро мефиристанд хеле афзуда аст. Хаб мо сарбаланд ҳастем ки шумо бо мо ҳастед ва ба мо дар якҷоягӣ ҳам озмунро пеш мебарем ва ҳам барномаҳои моро тамошо мекунед. Аз ин рӯ аввалан имрӯз дар қуръакашие ки мо баргузор мекунем, бозиҳое ки дар ҳафтаи гузашта буданд матраҳ мешаванд. Дар бозиҳои ҳафтаи гузашта инҳо 3 нафар буданд ки ҷавобҳои дуруст доданд, 2 ҷавоби дуруст, танҳо 3 нафар бо 2 ҷавоби дурусташон ба бозиҳои марҳилаи қуръакашӣ роҳ ёфтанд. Ҳанӯз барномаи мо футболи Осиё идома дорад. Пешгӯӣ аз шумо, тӯҳфа аз мо ҳам ҳамоно дар ҷараён аст ва аз ҳамин хотир ҳоло мо қуръакашии аввалини худро баргузор мекунем. Пеш аз ҳама мо як ҷавоберо аз Абдулатиф Қодиров бо исми МТТ дарёфт кардем. ӯ натиҷаи бозии Олмон Украина 3-1 ва Шветсия Хорватия 2-1-ро дуруст пешгӯӣ кардааст. ҳоло мо инҷо Абдулатифро коғазашро мепечонем. ба инҷо ҷомҳое ки мо овардаем маҳз барои қуръакашӣ мо истифода мешаванд, дохили он мекунем. Дуюм нафар ин Муҳаммад Набиев аст ки бозии Белгия ва Англия ва ҳамчунин Италия Полшаро дуруст пешгӯӣ кардааст. Ин бозиҳо бо ҳисоби 2-0 ба поён расида буданд ва акнун навбати Муҳаммад ҳам расид. ва нафари сеюм ки ҳамеша пурсон мешаванд Холбой Сафаров ки кай ин қуръакашӣ баргузор мешавад ва ки соҳиби ҷоизаи асосии барномаи мо мегардад. Ин ҳам вақташ фаро расид. ҳоло Холбой Сафаров Украина Германия 1-3 ва Белгия Англия 2-3-ро дуруст пешгӯӣ карданд. мо хуб инҳоро дар сабади аввал ҷой медиҳем ё худ ҷоми аввал инҷо партофта мешаванд ва дар ин қуттӣ мо 2 ҷоми холӣ нависта шудааст. Инро ҷой медиҳем, якто ва ин дуюмин навиштаи холӣ аст ки мо ворди ручкаи мана бахши ручкаи мана вориди ин ҷом мекунем ва инҷо менависем тӯб ғолиб. инҷо тӯб ва ғолиб навишта шудааст. ман фикр мекунам ки ин ба яке аз ин 3 нафаре ки ҳоло дар барномаҳои мо ширкат меварзанд насиб мекунад ва баробари ғолибро муайян кардан, ғолиб метавонад ба назди мо ояд. хуб инҷо 2 то партофтем, ин сеюмаш ҳам ҷорӣ шуд. хуб як тоб медиҳем. аз инҷо мисли ҳамон қоидаҳои пешинамон як ном аз инҷо гирифта мешавад ва як тӯҳфа аз инҷо ва дар ҳолате ки кадом вақте ки тӯб пайдо мешавад дар дасти мо, он вақт бозӣ анҷомёфта ҳисоб меёбад. хуб пеш аз ҳама биёед аз инҷо оғоз мекунем. аввалин нафаре ки инҷо дар бозии мо ширкат меварзад ин Абдулатиф Қодиров аз Понғоз. мо МТТ ин кӣ бошад? Расман мо аз он кас пурсидем ки зери ин исме ки рамзӣ аст чӣ ниҳон аст? гуфтанд ҳеҷ чизи ниҳон нест, МТТ гол аст. ва ҳоло боз мо мебинем ки Абдулатиф ба чӣ ноил мешаванд. як маротибаи дигар тоб медиҳем ва аз инҷо ҳоло якто хуб дӯстони азиз, бубинед дар аввалин гирифтани мо Абдулатиф Қодиров аз Понғоз аз вилояти Суғд ба ҷоизаи мо сарфароз гардиданд. агар дар ҳамин наздикиҳо бошанд метавонанд ба инҷо оянд. ширкати Вегафар ва ҳамчунин марҳами Пардифен ҳанӯз бозиҳои худро идома медиҳад. хуб инҷо дӯстони гиромӣ, мо ин якумин қуръакашии худро дар ҳафтаи гузашта ба анҷом расондем. ин 2 нафар аз инҷо гирифта мешаванд. ғолиб муайян аст ва мо ин тӯби ғолибиятро бори дигар ба дохили сабад мепартоем ва ба қуръакашии даври навбатӣ рӯ меорем. Насимҷон Саидов ҳафтаи гузашта бозии Чонбук Хундай ва Шанхай Сипро ки бо ҳисоби 1-2 ба анҷом расид дуруст пешгӯӣ карданд. Персеполис Саноати Нафт аз лигаи бартари Эрон ҳам бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расид. ин кас хуб пешгӯӣ карданд. Аслан дар ин ҳафтае ки гузашт
هر سه نفر اون بازیگرانی که اون یا دوندگان فوتبال یا پیشگویی کنندگان فوتبالی که هستند همین نتیجه ها رو پیشگویی کردند. با این خاطر روی جان موسویف هم داخل می شود، او هم نتیجه دو بازی رو درست پیشگویی کرد و اکنون امام علی اماموف هم در بازی های ما شرکت ورزیدند و اونا برنده شدند به خاطر آنکه با قرعه کشی روی افتند. بازی بار دیگر ما از بین این سه نفر یک نفر رو انتخاب میکنیم که کی غالب میآید. البته دیگر که چگونه در یکمین برداشت از این گفتم که جام ها ما غالب رو معین کردیم. حالا باید این نوبت از اینجا یک مرتبه چی نوشته جز رو میگیریم کی هست، یعنی جایشون رو چپا کردیم. خب ببین چی خیلی میشود. خب میگیریم اینجا، بله این خولی است. از اینجا یک نفر رو انتخاب میکنیم. این آدمی که از مسابقه ما بیرون میشود کی است؟ حالا خواهیم دید. امام علی اماموف، شما از بازی ما خارج هستید. خب نفر دیگر هم باز با این بازی ما همراه میشود. اینجا باز یک مرتبه دیگر و بیرون تو غالب مسابقه ما. حالا نفری که از اینجا دو نفر هستند کدامی با دست ما می آید یا که ما قرعه کشی میکنیم تو غالب دونسته می شود. او میگیریم نسیم جان سعیدوف. نسیم جان سعیدوف، شما غالب مسابقه هستید و ما با شما در تماس میشویم و شما میبینید اینجا جایزه خود رو میگیرید. این دو نفر غالبون هستند که در قرعه کشی ما در دو هفته اخیر حالا معین شدند و ما شما هم کوشش میکنیم که بیشتر در این مسابقه اشتراک کنیم، چون خب چیزی نیست اینجا تنها بخت خود رو میسنجید و ببینید که شما تا کدام درجه فوتبال رو دوست می‌دارید و چگونه دسته ها رو می‌بینید. لیکن من حیران میشم که چگونه این نفرانی که سه نفری که در هفته اخیر پیشگویی کردن چطور هم بازی شانگهای رو هم پرسپولیس رو خوب درست پیشگویی کردن. پس معلوم میشود که شما هم لیگ چمپیونای اسیا رو خوب می‌دونید، هم چمپیونات چین رو خوب می‌دونید، هم لیگ برتر ایران رو هم تماشا می‌کنید. خب به هر نوع بیاید اکنون باز توجه می‌کنیم با بازی‌های آینده ما. هنوز آزمون ما با دستگیری شرکت ویگا فارم و همچنین مرهم پاردیفین ادامه دارند و هر هفته تا اون دمی که گفتم سرپرستان هستند این بازی ما ادامه خواهد یافت. ما البته در این هفته نو هم باز بازی‌هایی رو انتخاب کردیم که از لیگ چمپیونای اسیا است و این بازی‌ها در قطر می‌گذرند. بین دسته‌های شرق اسیا از غرب اسیا باشد. البته غالب معین است پرسپولیس با فینال بازی‌ها رو خلق گرفته است و از شرق اسیا ما یک دسته دیگری رو پیدا می‌کنیم که اون در مقابل پرسپولیس پیدا خواهد شد. در همین جا من با شما خیر خوش میکنم. خیلی شاد هستم که برنامه‌های ما رو تماشا میکنید، با ما هستید و این همکاری ما تا ابد ادامه خواهد یافت. سلامت باشید.